Musadi yasinam pepe, Tawana Morena Hula. Musadi yasinam pepe, Tawana Morena Hula. Musadi yasinam pepe, Tawana Morena Hula. Bana bisu yari medisa mona na Taula isupa kubana ya motho mo wa hae makatole ke ngaka ka tsedi makatole o kgathatse la boitsi o tlosa dififi batho ba bese ka ganya makatole bana beso taba ke ina mona ke ya thokolosi jile sitsi maphelong a batho mara rena le mifuta ka bo thokolosi ha di etswa ka tsela e sa tshwaneng thokolosi ke imofukeng thokolosi ka hlaya ka tsela tse pedi e ka hlaya physically ya hlaya ka nama thokolosi e ka hlaya spiritually e le ntwe o sotlang moyeng fela bana beso hona le ntwe ba re ke spiritual husband or spiritual wife thokolosi ha ile teng bophelong ba motho mofukeng hona le tsena tse etswang ha re di etsa be re kopanya meriana ho tweng ke bo monkaniso nzekeni ka bonyaleng meriana eno re etsetsa hore e nyale wena thokolosi e se ke ya tlowa so ha o le mmere o kenyetsa thokolosi ya ntate ha o le ntate ho bana le thokolosi ya mme o ikenyetswang thokolosi eo ha e kene bophelong ba hao e etsa eng mofukeng thokolosi e tlo etsa hore o sekebe wa bana le lethabo la batho ba bontate ka ba bomme ha o le ntate and the thokolosi ha ile teng e etsa hore batho ba bontate ba o tenehela o ka bana le relationship nyana 2 months 3 months 6 months o be monate after that motho a nyamelle tutlu ha o tsebe hore motho o ile kae o thotse fela ha sa founa ha sa re eng ha e fika ho wena ya khona ho fika ka taba ya dipono o itlo o robala le yona neng ha o le motho wa mme ka bo ntate ha o tsuwa ka pele ka monana ha o right ka lebaka la thokolosi and ha o le motho wa mme e a le matsa ka hare ntho ya thokolosi e baka mafunyana mang a itseng a ka reng bo mafu a dipopelo e etsa bo seso se sangeng hantle e etsa lephoka le seng right so neng ha o kopana le batho ba bontate o fumana hore le wena o ikutlwa hore man ha o monatenyana mono so thokolosi eo e teng bana beso and ke ntho e ke bona hore ke sebetsana le yona haholo batho bana le yona so hona le thokolosi ye etswang ho tlo kwala kapo ho fifatsa bophelo ba hao fela ha o le motho hore dintho tsa hao di ske tsa tswelella o ka tla o le motho wa business kapo motho wa mosebetsi o ye di-interview we sharp interview tole 100% but we sharpeng ha o interview then o fumana hore ha o suta mona ba re tla o founela ha ba phone nene o motho wa business wa rekisa ha o tloa mona motho wa botso re go ya ha o rekisa dikgogo ke bokae o re no go ya ka ke 50 rand motho ha o ke ya khutla ona jwana a tsamaye a lo reka go ya 100 rand a tlo le go ya ha o ya 50 rand so ya kwala o fumana hore o tsamaya le batho nen ha o tsamaya le batho ya batho ba tummeng ke ntho tse ke sebetsana le tsona ha o fika bathong ba tummeng batho bana ba tsoge mosebetsi ba o thabele ba re no monna tlolla batho ba o ska ba jwetsa re a dila ka ntho enana then ha o suta mono batho bano ntho e ne e fedile fela so boemo ba thokolosi boteng kapo ba re ke selwane ka sesolo e teng ntho eno bana beso and e kwala bophelo ka tsela e makatsang motho hana le yona o tla bana le taba ya mofufutso ya o bana le mofufutso o mongwe o makatsang ka tsela e makatsang ka tsela e makatsang a bana le mofufutso ha robetse o kena dikobong 10 minutes 15 minutes motho wa teng sa fufuletswe o batla ya o hemela moya wono dulo le ho wena hona le dithokolosi tse romelwang ka ho tlisa ntho ya ho kula bophelong ba hao neng dia o hemela ha o hemela hona le mafu a salang o salang le wona jwalo ka maoba mona ne ke sebetsana le ntwe jwalo hona le thokolosi e sebetsanang le taba ya ho kula nene wa utlwa moya o ha o fika nene o utlwe ka rolwantshana le yona hona mo ditorong sibu o e hlole mara o seng ha o tswa mmele wa hao ha o right ho bana le mahlokonyana a mang a itseng a ba teng bophelong ba hao so thokolosi ha se ntho e tlamehang ho phela le motho bana beso ho hang ha se ntho e tlamehang ho phela le motho nna bofute ke shapa 10 not ha ke better 10 not so ha o batla o tla mo futeng ha ho lona le thokolosi e thibellang relationship ona ne case tse ke sebetsana le yona maobane monana o tla le khotse pedi go yentsho go yetsweng o reka ring ha o qeta o reka ring nna thokolosi ena e o nyadisitsweng ke a entsha ka ring eno le ka go yentsho gona le mo ke nyadisang teng ke etsetsa lenyalo la yona special ma le mosadi ya le bua bana le so ya le bua ke mo fokeng
thola residence ya monana ne le buildings dinomoro tsa hae ke tsile mo 068 230 4374 Facebook ke Dr. Puga go ba se le bana subscribe video nyena na